Bongani EXC Excellency, Honorable Chance Survivors, aka Birdman, Mr. Bad News. That is a bad news. That is a bad news. Bad news. Mr. Bad News. Mr. Bad News. Tiena bien kalwenyi lokum corruption. Tiena bien kalwenyi lokum corruption. Lokum corruption pe meru gek pe genango. Solution ma orang tikwere me geko corruption en ena ye reatu lutela madonguri kom. Corruption in Uganda kalaka enenene. Yo mawana romo joko neo. Yo mawana romo stopping kere. Solution na yengo. Umerki red lutela madonguri kom. Rengi la tela ni uri kom dong tam. Uchaka ario udong malu umerki reto. Umerki reto peno peditimu gen mabeo lu. Eno ne gen ma ana ngeo. Gen ma aka Birdman, Mr. Bad News ngeo. La tela mabe tiyo ku yat tiyo ka juaka mabe ye weko kom umerki neko. La tela ma tiyo ka juaka pe ye weko kom umerki neko. Pen lokum corruption te matega rida. Lokum corruption te matega rida. Yo mawana ram ki kweke corruption ayano. La tela mauri kom ki wek pedo doge. Umerki reto. Kape chiki neko. Pen me achele anu yo mawana ram ki kwere. Ki corruption. Awini ki bawa ya corruption pe geke. Corruption pe geke ja. Corruption pe geke ja. Mero aka Birdman pia chakolweni iye. No Mr. Bad News aka Bad News pia chakolweni iye. An ka alweni ki en ki man maki wey teke. En ye aka Birdman lweni iye. En gin ma teke en yo wek dong ana lweni iye. Wek ana lweni iye. La tela mo eken mao baon kume. Mao baon wiene latini enini latini logo matek tutwal. Latini merki maki neko. Abin nege. Ana ya bikuon neke. Before you kill me, I will kill you. Seriously. Before you kill. After you're planning to kill me, I will kill you before you kill me. After you are planning to kill me, immediately I will kill you immediately. After you're planning to kill me. Any leaders. So that any bomb may look a come an aka Birdman a bit negio. Locum negi ya children or pig what at Ero in anatica log mate serious. I take a log mate serious. So we have phone car mod. We analyze mod. Cape mero when you log pa mega. Pay view video ma mega. Maybe anka yeto ani comment. A don't get dija chill momer ana team. Umerka dua kong. Lu comment magi bien ka yeto an aka Bad News. Umerka negio. Pian gi bien ka me stress ira nono. Taka ngeni ini bien ka yeto ani comment abin negio. Abin negio nongo ien petek. Kira kiki faro ana be yenu ien. Kira kiki faro. Wunti ko ngeni ana te Uganda. Da wun jo man an mauti ka yeto ana te ka me stress ir an aka Birdman. Wun jo man mo bon loke abin negio wo. Kira kiki faro abin negio wo. Pen wunu te weko yona. Wajuana na tika lwen. So wakani nguni. La tera mo ke ken. Mapenia wu makoko te kume. Makuo ramu kumgio. Gukwalo down tutwal malu kunu. Omerpo duwagi kom. Kagu doke kom te tek madana ye pugurung gutwalo gien. Magien gutiyo gistari ki malu kunu. Unegio. Umerki negio. La tera makwalo dano. Matimu corruption. Ikum dano. Umerki neko. Meno ini aka Bad News. Uchak team neko berichan. You start from now.
La terra moge ken matamne en la corruption. De la corruption. Kill them. Kill them. Because one po o meru cham chane lo bukan. La terra moge ken magi tiu kwedgi mi laru ngome ya churi kany. Magi tiu kwedgi mi chato ngome ya churi kany o mer kinegio. Jo magi tiu kwedgi mi kwanyu ngom. Mai ya pa. Magi tiga ti kwedgi mi kwanyu ngom ki ya pa. Tak nyiyo winye kin jo ma guber ka kwanyu ngomi ya pa onyo guber ka laru ngomi ya churi umer ki nik wuo ta ngeni in la tera churi mo ken mi ber ka laru ngom bolu te dero jo ma gi pe ki chiling umer ki nik wuo mane ne aka bad news Mr. Birdman aye wadu umer ki nik wuo pen wano wa olo ka roma cha wen kot dak wun Ngeri moge ken mater la chan I kot kono tiga laru ngom para ngete enune mano neno ni ngete eni pe ki chiling ngete eni pe ki ker mo ken milweni kume ngete enune ki neko wuna churi wano olo ki mi report cha wen ni EFC lwen survivors lwen nek gio wano olo ka roma nek gio yo minegi ya churi yo ne duong fur ka wunu tamani yo man mi lwen I simple tamani lwen ti chiling ki ken chi wunu wango yo ma dano por kere ki jok tek pitek yo ma weko dano cheri jok pitek ena ye lokum lar ngom ngere mo ken ma bi lar ngom ki la chano mer ki neko da ka ana winu lo ka ana be bino abe chako information ngoma kiru lar en ngom eni migi nyo pi migi umer ki nikio ber ka laru gen ma pi migi wan pi omero ber ko laru gen ma pi migi ya ini tigi chiling ini keru chiling ini ena ye weko ini bien ka mai kwere ki ngom palu chan chiling ito manin ni pi aromo take wano winyi ni ngete mo ken la tera mo ken pen en lo tela ini ena ye gena ye gitiga mai ngom pa dano ta gena ye gi mai ngom tigi chara I wen matek this time wa bi nego dano call me EFC Excellency Horrible Chance Survivors aka Birdman Mr. Bad News